Nanaputa na yung pagkaon dring dapita o. Lami gyud kay tong hungit og higop sa sabawan kay pati lami gyud po kay mga isda Ubanan pa gyud sa tong kinilaw diri o nga gitaguto paguta. Impas gyud ang bahaw permanente ani ba. Napagyud atong sinabaw nga nukos o. Adios. Mag-ata-ata na po niya tong baba diri dapita. Sos kalamiya. Uy. Tirada na to diya sir Ma'am Idol. Kay among tirada diri mag-andam na pud mi sa among para pamahaw diring dapita. Namili na pud akong kumpare Gerald diri kung unsang isda among tulaon ug kilawon. Kasagara gyud among matula na sir Ma'am Idol. Kini yung isda nga danggit kay mamay ubay-ubay pud among nakuha gud. Tapos sagulan pud natong isdang balo ug talad kung bati na gid sudana para pamahaw oy. Tabangan na pud hinlo ni mga isda sa kumakauban diri sir Ma'am Idol kay aron matak-ang nang pud og sayo. Karon sayo pud ta pagkakaon ni aron makahigop pud sabaw nga perting inita pa kayo. Sagol-sagol ra na itong mga isda diri nga tulaon sir Ma'am Idol. Naidangili, danggit, balo, talad ug uban pa. Mga sari gud yung mga isda nga tulaon diri ato pong kilawon pod aning bangka gahinlo po sila og isda og amo apong bangka dito sa Pikas na po isda nga nahinluan og mao na ni ako nang gihuwad ning isda nga among ginluan diri sa among kaldiren ilamasan na lang po nato og ibutangan og sili kay aron halanghalang po ning sabaw gighigop na to ba isagulan lang po namo ni og pila ka lugas nga nukos wala lang po namo ni giapot kay gamay ra po nga nukos amo nakuha good pod pag human og timpla sa tong tinula diri og gitak-ang na lang po namo diri sa among gasol simple ra gid kayo ni imong lutuanan nga gasol diri sa Mamay Dolo gasol busulbog yung aso ba unya sa madugay sa Mamay Dolo naluto na gid atong tinula diri iplastar na lang po namo ning among pagkaon diri sa among butanganan gipatong ra po namo sa bugsay wala man tay lamisa diring dapita initiative na po nato ni para maplastar po niya itong mga pagkaon diri ikaduha na po bahin ni atong tinula diri kay aron makakabot pa niyang uban itong mga kauban sos pagkalami gyud kay sa tong sinabawan nga isda sir Ma'am Idol oy napagid itong kinilaw nya ang gisudlan arinula sos dili na gyud manimahong gas atong pagkaon diri manimaho na gyung anso namili na puta sa tong isda nga ganahan diri gikuha gyud po nako ning palad kay tambok kung siya unod bagaon og unod pod ba tapos kini pong isda nga dangili kay bantukon po ni sa unod pod syempre ang pinakalami sa tanan kini pong nukos gyud pod lami man permanente kaunon ang nukos kay wala man pud bukog ning mananapa sos na po itong kinilaw pastilan dolor hastang lami gyud kay kinilawa oy gitaguto gyud ning pagkatirada permanente gyud lami og gana among kaon diri kay kini among sinabawan diri og kinilaw di gyud mawala ng sili permanente oy kini mo gini prekadabes na mo sa tanan nga sudan nukos wa gyud makalupig ini kay pati lami gyud po kinig unod gyud pod napay unod ani sir Ma'am Idol tamis-tamis gyud imo matagamtam ba lami gyud po kayo mong kaon diri dapita kay enjoy pod kayo kay daghan man pud mo mangaon pod basta kay makaadto ganit ang dagat permanente gyud magkakaon og labas nga isda napagid atong kinilaw sos bisan unsaon dili gini ang hit kay basta labas pag kay isda lamay gyud kay isda kaunon ba tapos pa kayo tapos dili pud kay ang hit basta presko pag isda nga imong kaunon ritso bisan pag dili kompletos ricados imong mga putahe diring dapita sir Ma'am Idol kay kung naa nagalit sa dagat mangaon udako gyud imong kaon gumika sa pagkaon nga mga lamion lami ni gyud kay mga pagkaon sa mua sir Ma'am Idol bisag ingon ani lang ni simple ra kay ni sa mua ni mga makauna matagbaw og mabusog na gyud mi ani mga putahe nya diri lang sa kutob atong voice over sa Ma'am Idol mutiwas sa may og kaon ha ali mangaon ta ubanin mi ninyo